mateka y'ubuhangange bwose mu isi hagiye hagaragaramo intwari zagiye zitanga kugira ngo imwe mu mihigo igerweho, kuva ku mwami Gihanga Ngoma ijana wahanze u Rwanda, Rwabugiri warwaguye na Gisa Fred Rwigema watangije urugamba rwo kurubohora, kugera kuri Remisi na Romirisi bashinze ubwami bw'abaromani. Buri nkuru yose yo gutsinda yihariye amateka y'ubutwari bw'ababigizemo uruhare. Uku rero ni nako byagendekeye ubwami bwa Real Madrid ubu buyoboye isi y'umupira w'amaguru. Iyi kipe yo mu nzu y'umweru nk'uko bayita habuze gato ngo ihitanwe n'intambara ya gisivile yashyamiranyije abanya-Espanye, ariko Santiago Bernabeu aritambika. Uratunguwe? Reka nze mbigusobanurire. Ndagushimiye ko ukomeza kubana natwe igihe cyose. Nge wumva ndi Tuyizere Mubaraka. Benshi iyo bumvisha ikipe ya Real Madrid ntabwo bayitanya n'ijambo Santiago Bernabeu. Benshi ntibazi icyo bisobanuye ndetse ntibazi ko ari izina ry'umuntu. Abandi benshi bazi ko ari umuntu, ntabwo bazi ngo yari muntu ki. Gusa uyu mugabo niwe Real Madrid ikesha ubuzima kuko yekuye hamwe umwami yakuye Busquets. Ndetse rwose yataza kuba uyu mugabo birashoboka ko Real Madrid yari kuba yibukwa mu mateka. Gusa ariko mbere yuko ngera aha, reka mbanze gusubiza ikibazo kigira kiti Santiago Bernabeu ubundi yari muntu ki? Mu mwaka w'igihumbi 1895 nibwo mu gace ka Almansa mu ntara ya Albacete muri Espanye havutse umwana w'umuhungu. Ababyeyi be bahisemo kumwita Santiago Bernabeu de Est. Ubwo yari akiri muto, umuryango we wagiye gushaka iyo bweze maze wimukira mu murwa mukuru Madrid. Ibi nibyo byatumye mu mwaka w'igihumbi 1909 ubwo yari afite imyaka 14 gusa yinjira mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Real Madrid. Uyu yaje no kuzamurwa mu ikipe nkuru ndetse aza no kuyibera kapiteni. Mu mwaka w'igihumbi 1920 Santiago Bernabeu yavuye muri Real Madrid ajya muri mukeba Atletico Madrid. Gusa muri iyi kipe ntiyahiriwe kuko yakiniye Atletico Madrid umukino umwe gusa maze asubira muri Real Madrid aho yakinnye indi myaka 6 maze mu 1926 asezera byo gukina umupira. Uretse Copa del Rey nta kindi gikombe yatwaye nk'umukinnyi, ndetse yewe ntiwavuga ko yanahiriwe no kuba yarabaye umukinnyi, ahubwo impano ye yari hanze y'ikibuga. Santiago Bernabeu agihagarika gukina umupira yakoze akazi gatandukanye muri Real Madrid. Uyu yabaye umutoza haba uwungirije ndetse n'umutoza mukuru, anayibera umuyobozi wa tekinike kugeza mu mwaka w'igihumbi 1935 ubwo amateka yari agiye guhinduka, ndetse akandika inkuru zizatuma tumugarukaho nyuma y'iyi myaka yose. Mu mwaka w'igihumbi 1936 inyeshyamba zaharaniraga kwishyura ukizana zateye Espanye ziyobowe na General Francisco Franco. Izi zahanganye na leta biratinda mu ntambara y'isi y'abaturage. Ibi byatumye Santiago Bernabeu nawe yinjira ku mirongo y'urugamba maze afasha inyeshyamba za Franco kurwanya leta mu ntambara yamaze imyaka 3. Inyeshyamba zatsinze iyi ntambara maze zikuraho leta zimika Francisco Franco. Aha byari bivuze ko uruhande rwa Santiago Bernabeu rutahanye intsinzi, ndetse ibikorwa bya siporo byari byarahagaritswe n'intambara birasubukurwa. Nyuma y'intambara Santiago Bernabeu yatangiye urugamba rwo gushaka abari abayobozi n'abakinnyi ba Real Madrid kuko batari barapfuye bari baratatanye. Ibi byose yabikoraga ashaka kongera gutangiza ikipe bundi bushya. mwaka w'igihumbi 1943 Santiago Bernabeu yatorewe kuba umuyobozi mukuru wa Real Madrid, umwanya yabayeho kugeza apfuye mu 1978. Uyu yagifata ubuyobozi yubatse inzego zose zatuma ikipe yongera kubaho kandi gahatana, ndetse anarwanya urugamba rwo guhashya barusahurira mu nduru bashaka gukoresha Real Madrid mu nyungu zabo bwite. Uyu kandi yahise atangira kongera kubaka bushya stade ya Real Madrid yari yarasenywe n'intambara, ndetse icyo gihe ikaba ariyo yari stade ya mbere nini Burayi. Uyu yahise azana politike yo
yo gusinyisha abakinnyi bakomeye ndetse bafite amazina, ibyo benshi bamenye nka Galacticos. Uyu niwe yaguze abakinnyi nka Alfredo Di Stefano, Vicente Del Bosque, Jose Antonio Camacho Alfaro, Francesco Puskas witiriwe igihembo cy'igitego cyiza ku isi n'abandi batandukanye. Aba bose ni bamwe mu batumye Real Madrid iba ikitabashwa ku mugabane w'i Burayi, harimo no kuba yaratwaye ibikombe 5 byo ku mugabane w'i Burayi yikurikiranye. Santiago Bernabeu nka perezida wa Real Madrid yatwaye La Liga 16, Copa del Rey 6, ibikombe 6 bya European Cup ari nayo yahindutse UEFA Champions League. Uyu kandi ntabwo yatwaye ibikombe mu mupira w'amaguru gusa, kuko yanatwaye ibikombe 19 bya shampiyona ya Espagne muri basketball, atwara ibikombe 6 byo ku mugabane w'i Burayi. Ntabwo uruhare rwe mu mupira w'amaguru rwagarukiye kuri Real Madrid gusa, kuko Santiago Bernabeu ari nawe wazanye igitekerezo cyo gushyiraho irushanwa ry'amakipe yo ku mugabane w'i Burayi, ubu rizwi nka UEFA Champions League, ndetse agira uruhare mu kuritangiza. Mu mwaka w'1955 Santiago Bernabeu yahuye n'uwari umuyobozi wungirije wa shampiyona y'Ubufaransa bwana Ernest Bagrinya ndetse n'umugabo witwaga Gustave Sebes. Aba bagendeye ku gitekerezo cy'irushanwa rya Latin Cup ryahuzaga amakipe yo muri Amerika y'Epfo, batangije irushanwa ryo ku mugabane w'i Burayi ryakinwaga n'amakipe yabaga yatumiwe. Iri rushanwa niryo ryavuguruwe na UEFA maze rivamo UEFA Champions League tuzu. Mu mwaka w'1958 Santiago Bernabeu yafashije Manchester United kongera kwiyubaka nyuma yo gutakaza abakinnyi hafi ya bose mu mpanuka y'indege ya Munich Air Disaster. Iyi twayigarutseho mu biganiro byacu byabanje. Nk'abandi bose, Santiago Bernabeu yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1978 mu gihe yapfaga harimo kuba igikombe cy'isi cyaberaga muri Argentine, bituma FIFA ishyiraho iminsi 3 yo kumwunamira. Uyu mugabo yitiriwe stade ya Real Madrid kuva mu 1955 kugeza n'ubu ikaba ari uko yitwa, yewe biranagoye ko byazahinduka kuko ikipe ya Real Madrid yagiye yakira ubusabe bw'abashakaga kwitirirwa iyi stade bijyanye n'ibyo bashaka kwamamaza ariko ikabyanga.